Zindukana amakuru perezida yakubiswe bifunga abantu mutinganya arapfa boss Atwika umwana abanyeshuri baryaga ibiryo by'abandi barabirukana burundu ibyo benshi bakunze kwita kubatema ngayo nguko ibintu byashyushye reka duhere hano Ribungo yafunze umugabo ukekwa gutwika umukozi we yakoresheje amazi ashyushye baze nawe urwego rw'igihugu rw'ubugenza cya Ribungo rwatangaje ko rwataye muri yombi umugabo wo mu karere ka Ngororero kurikiranyweho gutwika umukozi wo mu rugo akoresheje amazi ashyushye Rib yavuze yuko ukekwaho kino cyafungiye kuri station ya Gatumba mu giperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane icyateye icyo gikorwa n'uburyo cyakozwemo urwego rw'igihugu rw'ubugenza cya Rib kandi rwibukije abaturage ko ihohotera rikorerwa abakozi bo mu rugo cyangwa se undi muntu ware wese ari icyajyanwa n'amategeko zindukana amakuru ngo abantu batandatu bafashwe bakiye ko gushuka urubyiruko barubeshye yuko ruzajya kwiga muri Canada ibazi nawe polisi y'u Rwanda ifatanyije na Rib yafashe abantu batandatu bakiye ko gushuka urubyiruko barwiza kuzajya kwiga muri Canada mu buryo butemewe amakuru avuga yuko abakekwa ngo bari bakusanyirije abantu benshi cyane muri Hoteri babizeza amahirwe yo kubona amashuri yo kujya kwiga muri Canada inzego z'umutekano zatangaje ko iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane nimba hari abandi bantu baba barahuye n'uburiganya abaturage kandi basabwe kwitondera abantu babizeza amahirwe yo kujya hanze batabinyujije mu nzira zemewe n'amategeko ngayo ngo ukorera wabyumvisha ariko zindukana amakuru mu gihugu cya Kenya umugabo yatawe muri yombi akekwaho gushimuta no kwica umwana w'imyaka 7 mbega we polisi yo muri Kenya yataye muri yombi umugabo witwa Dennis Otiono Odoro w'imyaka 26 akekwaho uruhare mu rupfu rw'umwana witwa Keziya wari ufite ngo imyaka 7 uyu mwana wigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza mu ishuri ryitwa Rito Angel riherereye muri Kilifi amakuru avuga ko Kezi yaburiwe irengero kuri tariki ya 3 Gicurasi 2026 ngari gukinira hanze iwa mu gace ka Mwenza Ngombe Bofa muri Kilifi North ngo bukiye bwaho murambo wabonetse wajugunywa hafi y'umuhanda mu gace ka Mukoroshoni bikekwa yuko yamaze gukorerwa iyica rubuzo maze nyuma bakaza kuza kumwica bakamujugunya polisi kandi yavuze ko ukekwa kino cyari kubazwa kugira ngo amenyekane ukuri ku by'urupfu rwatiye agahinda abaturage benshi dore ngo ukekwa dore ngo rwose mwipinga arahagaze zindukana amakuru baforomo n'ababyazo muri Musanze bavuga yuko bakomeje gukora ngariko ntibahembwe kandi bagakora amasaha menshi abaforomo n'ababyazo mu karere ka Musanze batangaje yuko ngo bagikora amasaha ikirenga menshi kandi ngo badafite ikiruko gihagije kandi bakavuga ko imishahara yabo itajyanye rwose n'izamuka ry'ibiciro ku masoko ngayo ngoko ibingibi ngo babigarutseho mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abaforomo n'ababyaza rwose ubwo barimo kwishima ariko bavuga bati turababaye ntabwo duhembwa amafaranga menshi ashyitse kandi mudukoresha amasaha menshi cyo benshi bakunze kwita kubyinira ku mutsi bavuga yuko ngo imiterere y'akazi bakora isaba kongerwa ubushobozi ndetse no kunoza imibereho yabo kugira ngo babashe rwose gutanga serivisi nziza ntiwumva ngaye ngo kuzindukana amakuru mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye ngo abanyeshuri 5 birukanwe bakekwaho kurya ibiryo by'abagenzi babo kandi ngo babirukana burundu ibazi nawe mu kigo cya Mbogo gererere mu murenge wa Kigoma mu karere ka Huye abanyeshuri 5 bigaga mu mwaka wa 3 birukanwe bavuga yuko ngo bazize kurya ibiryo by'abagenzi babo byagenze bite abanyeshuri birukanwe ni bande abanyeshuri birukanwe ngo n'uwitwa Irakoze Mbabariye Keri Ngiriwo Nsanga Jado Rukundo Honore Ishimwe Elia ndetse na Manishimwe James niko James we nawe wari ibiryo by'abandi shawara kwirukana iki cyemezo cyakurenga ibitekerezo bitandukanye aho bamwe bavuga yuko ibihano byahawe bana abanyeshuri bikomeye cyane rwose ugereranyije n'ikosa bakeko gukora ariko se wamungane kurya ibiryo by'abanyeshuri bisobanuye ko umunyeshuri amwirukana burundu nimba se bari bashonje kuko mwabantu mwe kwikomereza zindukana amakuru umujyi wa Kigali wakoze umwitozo wo guhangana n'inkongi z'umuriro bayikoze gute rero ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro rifatanyije n'ishami ry'ubugenzi bw'inyubako mu mujyi wa Kigali bakoze umwitozo wo kureba uburyo bahangana n'inkongi y'umuriro igihe rwose babahuye nayo uyu mwitozo ngo abereye ku biro by'umujyi wa Kigali umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yavuze yuko umwitozo ukozwe mu gihe yitegurwa igihe cy'impeshyi aho hakunze kwiyongera inkongi ziterwa n'amashanyarazi gazi n'ibindi bikoresho kwikomereza tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero Jason Collins wabaye ngo umukinnyi wa mbere wa NBA watangaje ko akundana n'abahuje ibitsina yitabye Imana wabyumvishe rwose hari umutinganyi witwa Jason Collins ngo Jason Collins woza akina basket muri NBA yitabye Imana afite imyaka 47 azize kanseri y'ubwonko yitwa glioblastoma iri tangazo ryashyizwe hanze n'umuryango we ku bufatanye na NBA ryavuze yuko yari amaze igihe kinini yivuza iyi kanseri ariko byaranze muri 2013 habaye iki muri 2013 ngo Collins yabaye umukinnyi wa mbere muri siporo yababigize umwuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nyuma za gutangaza ku mugaragaro rwose ko aryamana n'abantu bahuje ibitsina ahanganda kugaye uyu mukinnyi yakinye muri NBA imyaka 13 akinira amakipe atandukanye arimo New Jersey Nets ndetse na Brooklyn Nets mbere yo gusezera muri 2014 mbega muri make numva ko yitabye Imana azize uburwayi bwa kanseri yo mu bwonko rwose Imana mwakiri mu bayo agirira ukuri dashira rest in peace zindukana amakuru perezida Macron ngo yagize gutya kwitwa urushyi n'umugore we azize ubutumwa rwose ngo umukinnyi yamwohereje kuri telefone yampaye nka data
Igitabo gishya cyanditswe n'umunyamakuru Florian Taridifu cyavuze yuko Brigitte Macron yaba yararakajwe n'umutumwa Perezida Emmanuel Macron yandikiranaga n'umukinyi wa filimi w'umunya Iran. Bose ngo umukinyi wa filimi yandikiranaga na Macron maze umugura bibone bahita muca purushye. Aya makuru y'umunyamakuru yamenye gute rero? Ayo makuru ngo yahawe n'abantu ba hafi y'umuryango wa Macron ndetse kubwo butumwa bw'abari bwo bwatiye amakimbirane hagati yabo. Wibuke kandi bingibije nyuma y'amashusho yakwirakwiye agaragaza Brigitte Macron asunika umugabo we mu maso ubwo bitegura kuva mu ndege mu ruzinduko rwabo rwo muri Vietnam. Ngaye nguko ngicyo gihe Perezida Macron ntabwo yigeze avuga yuko yakubiswe oya, ahubwo yavuze yuko nta kibazo cyari gihari, asobanura ko rwose byarugusisa ndetse no kuganira bisanzwe. Wabyumvisha ariko rwose buri abagabo mu buzima busanzwe kwihagararaho kandi rwose byagize gutyo ugasanga rwose umugore wawe murashwanya aragukubise amaje gukubita isubwira abantu areta reka yampunguraga ntabwo rwose yankubise. Ngaye nguko rero niyo makuru arukwiye kuzindukana nge nacyari mwenye habari Obedi wabagize gaye makuru na ngini Obi Time News ngirirwe neza. Obi Time News.